Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kejadiannya kecelakaan beruntun parah, belum ada 1 menit ini saudara-saudaraku. Berhati-hatilah bagi yang lewat jalur tol Cipularang. Ini manusianya, aduh kayak mati ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kayak wong ngletak kayak innalillahi la ilaha illallah. Innalillahi, kayak wong ngletak kayak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, korbannya pirang isi baik ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Hampir tumpuk-tumpukan ya Allah. Aduh kayak bocah bayi. Innalillahi. Tugel tangan ya Allah. Malah kayak buris ya kayak banget. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Yakin tangan sikil kayak la ilaha illallah. Kayak beruntun kayak kena kayak mana kayak. Oh ya Allah. Sumpah terima kalau itu. Aduh. Hindari kecelakaan. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah ya Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah mati guys.